Sinta Vlog memang keren. Sinta Vlog memang keren. Malam minggu, ayo pergi ke bioskop. Gandengan, ame pacar, nonton cowboy. Beli kaki, tahu-tahu kehabisan. Jadi gengsi, Sinta Vlog memang keren. aduh emak asiknya nonton dua-duaan kayak nyonyeng dan tuan di gedongan. Mau beli minuman kantong kosong kondangan, malu ame tunangan. Sinta Vlog memang keren. Sinta Vlog memang keren. Api